bantwana bedlozi, ya sinentelezi yokuchela la. Le ntelezi iyasiza kakhulu emntwini ohlutshwa nje imimoya emibi, izimfene ezithunyelwayo ekhaya, inyoka, abathakathi mabedlalela kwakho, uyakwazi ukuchela ngale ntelezi. Sengiyihlanganisile njengoba liyibona bantwana bedlozi, fresh nje. So ningaqala ukupleyisa ama-orders, ngifakela ama-container, bese siba nembiza, imbiza yamadoda, yabona? Ngisazoyimixa kahle la, nengiyiphakeje nayo. Amadoda esikhathini esiningi